bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Murabona igihe cy'igisibo kiragenda kigana ku musozo. Uyu munsi ni icyumweru cy'amashami kandi turabimenyereye. Icyumweru cy'amashami kitwinjiza mu cyumweru gitagatifu. Mu cyumweru gitagatifu tukizihiza inyabutatu ya Pasika, idutegura kugera kuri Pasika nyine bwangu kandi dusukuye. Kuwa kane mutagatifu rero tuzahimbaza iremwa ry'Ukarisitiya n'ubusaserdoti Yezu yashyizeho ibyo bimenyetso kugira ngo biherekeze twebwe twese turi mu muryango we muri uru rugendo nyine rugana Imana. Kuwa gatanu mutagatifu tuzazirikana nyine ibabara ry'umwami wacu Yezu Kristo, hanyuma ritwinjize mu gutuza tuzirikana kuzageza kuwa gatandatu mutagatifu mu gicuku, aho tuzazirikana nyine, aho tuzahimbaza igitaramo cya Pasika, duhimbaza umutsindo wa Yezu Kristo. Yezu Kristo ubwe yatsinze icyaha, atsinda n'urupfu. Ibyo bizakomeza no ku cyumweru nyine cya Pasika, ndetse Pasika kubera ko ari ibintu by'ibanze biranga ukwemera kwacu, izakomeza nyine kuzageza mu minsi 50 nyine igihe cya Pasika kizamara. Tugerageze rero dukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihe cya Pasika, iki gihe cy'iminsi mikuru y'ibanze y'ukwemera kwacu, ntigitusige uko cyadusanze, ahubwo tugerageze iki cyumweru gitagatifu tukibyaza umusaruro, cyane cyane twicuza ibyaha, tugarukira Imana, tugerageza kubabarirana aho twaba twarakozanyijeho, tugerageza nyine guprofita ibishoboka byose kugira ngo tube bashya kandi ijambo ry'Imana riduhindure bashya muri uru rugendo nyine rugana Imana. Ariko mbere y'uko ngira icyo mvuga ku masomo y'uyu munsi, nagira ngo nihanganishe abanyarwanda bose muri iki gihe cyo kwibuka. Ndabizi n'ibihe biba bigoye, hari ibikomere byongera bigafunguka. Twese tugerageze gufatanya no kuba hafi abakomeretse kurusha abandi, kugira ngo twese nyine mu muryango w'Imana buri wese abone ihumure, abone umutega amatwi, abone uwo basangira urugendo, kuko nicyo Imana itubwiriza. Kandi twese dusabe Nyagasani kugira ngo amahano nk'ariya ntazigere yongera kubaho mu Rwanda, ntazagire n'aho azongera kuba ku isi, kugira ngo buri muntu wese yubahe ubuzima bw'undi. Kandi twibuke yuko ubuzima ari impano Imana iduha, kugira ngo nyine turusheho kuyisanga no kuba muri iyi si nyine turi abantu bayo. Mukomeze rero mwihangane, kandi turi kumwe. Yezu yaratsinze, mu mutsindo wa Yezu Kristo byose byatugeraho, kandi n'ibyiza byose biraduhishiwe igihe cyose tuzabasha guhuza nyine ubuzima bwacu n'umutsindo wa Yezu Kristo. Uyu munsi rero turabona Yezu Kristo yinjira mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu. Abigishwa n'imbaga y'abantu bari bamukikije bamuherekeje, ariko biradutangaza bikanadutera n'amatsiko kubona Yezu yararongoye imbere abantu bose, agenda nyine agana i Yeruzalemu, aho yari agiye nyine guhura n'ingorane, bakamwica, bakamugirira nabi ku buryo bushoboka byose, ariko nyine ku munsi wa gatatu akazuka. Aba bantu rero bari bamwishimiye. Yezu yagendaga ku cyana cy'indogobe, bamusasira imyambaro yabo aho yanyuraga, ku buryo bwo kwerekana icyubahiro ndetse no gushima. Baragenda, hari aho bageze ahamanuka, abigishwa basabwa n'ibyishimo, baratangira basingiza Imana ku buryo bw'akataraboneka. Niko bariya bafarisayi babwiraga Yezu bati, cecekesha abigishwa bawe
barimo baradusakuriza ntacyo bavuga. Ariko Yezu yarabasubije ati, niyaba baceceka, amabuye yo mubona aha ngaha yasakuza. Turabona rero ibiremwa bishyashya byagizwe bishyashya n'igikorwa cy'ubucunguzi cya Yezu Kristo. Natwe rero turi muri ibyo biremwa bishyashya. Muvandi, aho uri hose wiyumvemo ko uri ikiremwa gishya cyagizwe uko na Yezu Kristo, hanyuma umuherekeze muri uku arimo yinjira muri Yeruzalemu, mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu, kandi uyu munsi arinjira mu murwa wa Yeruzalemu, Yeruzalemu nshya ariyo kiliziya. Umuherekeze rero, umuherekeze, ushaka ikintu wasasa ahanyura kugira ngo nawe umwereke uburyo ushaka kumwakira, umwereke icyubahiro, umwereke urukundo. Kandi turabizi ko urukundo rwa Yezu Kristo rwabuze urugero. Urukundo dukunda rwose nta kintu umuntu yarugereranya. Ariko kuko biriya byo gusasa imyambaro atari n'umuco wacu, dushobora kureba ikindi twasasa Yezu yashima. Nakugira inama yo gusasa umutima wawe. Umutima wawe, turabizi ko imitima yacu, umutima wa muntu kenshi wuzuye inzangano, wuzuye amashyari, wuzuye urugomo, wuzuye izi ntambara zose zigenda ziyogoza ibintu n'abantu. Dusase imitima yacu rero, hanyuma Yezu nayinyuraho nta kabuza araduha ubwigenge dukeneye kugira ngo tubashe kumukurikira, tubashe kumukorera nta nkomyi. Tugerageze dusase iyo mitima yacu, kandi tuyisasa nta kabuza Yezu aratubona, Yezu aradusubiza ubwigenge, Yezu aradusangiza umutsindo wawe ku cyaha no ku rupfu. Ni Yezu Kristo winjira muri Yeruzalemu, nawo Pawulo mutagatifu atwereka ko rwose yaragiye yihindura ubusa, yicisha bugufi kugira ngo abashe gukora umurimo Imana yamushinze. Muvandi, nawe wagiriwe ubuntu wiha Imana mu muryango wa Padiri Mawuri. Nuticisha bugufi ku rugero rwa Yezu Kristo, ntabwo wabasha gukora uru rugendo. Ntabwo kwiha Imana ari promotion sociale ituma tuzamuka mu ntera mu muryango w'abantu, ahubwo kwiha Imana ni ibidufasha kugira ngo tugire ubwicishe bugufi bugaragara, hanyuma igikorwa cy'Imana kiduciyeho kibashe kugera ku bantu, kibashe kugera ku muryango w'Imana. Yezu yaragiye rwose yicisha bugufi, hanyuma igikorwa cye kigera kuri bose, kandi bose barakibona kibagirira akamaro. Ni nabyo rero umuhanuzi Izaya yatubwiraga mu isomo rya mbere. Dufite umutima w'abigishwa, kubera ko turi abigishwa bemera kwigishwa n'Imana. Imana ituzibura amatwi kugira ngo twumve nk'abigishwa. Muri iki gihe cya Pasika mu Rwanda n'ahandi mu bihugu, cyane cyane ubukirisitu bukigenda, hari abantu bakira batisimu nyuma y'igihe kirekire baba bamaze nyine bari mu bwigishwa bitegura. Mu gihe cya Pasika bose tugomba kubasabira kugira ngo bagure nyine umuryango w'Imana, baze basangire natwe umutsindo wa Yezu Kristo. Ariko twibuke yuko niyo umuntu yahawe batisimu agahabwa n'andi masakaramentu, ntabwo areka kuba umwigishwa, kuko twese turi abigishwa ba Yezu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira riti, Imana ubwayo izabigishiriza. Twebwe abasaseredoti turigisha, ariko mu by'ukuri twebwe twigisha abigishwa b'Imana, ari bo muryango w'Imana. Twemerera tuba abigishwa. Kugira ngo umuntu abashe kwigishwa, ni uko yicisha bugufi, agatega amatwi mwarimu wacu ni Yezu Kristo. Twebwe twese turi ibikoresho by'umwarimu utaromanza, uwo mushumba uturangaje imbere. Ni twebwe twese niwe duhanze amaso. Twemerera tuba abigishwa.
tuba abigishwa bafite umutima wakira ibyo biga, bafite umutima usangira ibyo biga, bafite cyane cyane umutima ugerageza kugera kuri bose kugira ngo inyigisho z'umwami wacu Yezu Kristu ntizibe imfabusa, ahubwo zigere ku bantu, kuri benshi bashoboka. Dukomeze rero dusabirane muri iki gihe cy'icyumweru gitagatifu, ntihagire ucikanwa no guhabwa penetensiya. Twese twiyunge n'Imana, twiyunge n'abantu, hanyuma tuzagere kuri Pasika turi ibiremwa bishyashya byiteguye gusangira umutsindo wa Yezu Kristu. Kandi uwo mutsindo wa Yezu Kristu nutugeraho, amatwi ntituyavuniremo ibiti, ahubwo tugerageze dusogongereho, turyoherwe, hanyuma dukomeze urugendo. Nk'uko bisanzwe rero, mugende mushake ivanjiri uyu munsi. Dufite ivanjiri ebyiri. Iya mbere turayiniriya twatangarijwe igihe twazirikanaga Yezu yinjira mu murwa mutagatifu wa Yeruzalemu, nk'uko yanditswe na Luka, kuva ku mutwe wa 19 kuva ku murongo wa 28 kugeza ku wa 40. No muri misa hagati turaza gusomerwa ibabara ry'umwami wacu Yezu Kristu uko ryanditswe na Luka, ni ku mutwe wa 22 kuva ku murongo wa 14. Turagenda tugere ku mutwe wa 23, hanyuma dusoreze ku murongo wa 56. Nk'uko bisanzwe, nk'uko nkunze kubibasaba, mugende aya masomo muyasome rwose. Twemere ijambo ry'Imana ritsinda intambara ziturimo, twemere ijambo ry'Imana riduhe akanyamuneza gashya, twemere ijambo ry'Imana ritume dufata ingamba nshya kugira ngo twinjire muri iyi Pasika twabaye bashya, kandi twiteguye nyine kwakira Yezu Kristo n'umutsindo we kugira ngo uvugurure isi. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru gitagatifu cyiza, kandi twemere kuko Imana tugira abayo, kandi natwe tube ab'Imana, tugaragarizanya urukundo nyarwo hagati yacu.